وڵاتی ببووهایê nirxê elektrîka empêran ku bi du qatan bilind bûye bigazinin. Ev meheke buhayê sotemeniyê rê li pêşiya pêdiviyên jiyana rojane asteng dike. Bi taybet elektrîk di werza havînê de pêdiviyeke sereke ye. Berdewamiya vê krîzê barê aborî li ser malbatan girantir kiriye û karîna wan a dabînkirina pêdiviyên bîngehîn yên jiyanê kêm kiriye. Welatiyan ji Rojavayê vîra anîn ziman ku ew di welatekî xêrê de dijîn lê pêwîstiyên jiyanê beramberî mûçeyên wan buhane. مثلا ذكريا خانيان بدم از حق امبيرا بدم از مهب بنز حزاري آوية بكرم والله مر ناوفه يعني بلدي ما خير وبيري بناف خيري دنا امجي محرومن ودي از انسانك جي از ما تحملك از ما قارم يعني بلكي طاقاش مني طاقاش مني استاقابينم وامبير جي بهابن وشغل جي تنبه كاشلو شي بولو حد ما هي مليون وصد حزار او انترنت بيدفي جياني حمتش بهاي ام هيفي دارن قو حبكي نرخي بانت شاداخه Hevserokê ofîsa jeneratörên şaradariya Qamişlo Fereç Muhemed jî sedema bilindbûna nirxê elektrîka empêran tîne ser ziman. مجارات السعراء نتيجة ضغوطات خديم ولدا وهال وبرزكريكي وانا ما 10,000 زي ذكرت اد هي بيدا هر امبيرك يعني بوح في 10,000 بري باز 10,000 وبوح في 10,000 Welatiyan daxwaz kirin ku destgehên peywendîdar bi lez çareseriyên guncaw bibînin da ku bihayê elektrîk û sotemeniyekên bibe û xizmetên elektrîka giştî baştir bibin. Da ku elektrîk bawayekî berdewam û bi bihayekî ku bi şert û mercên jiyana welatiyan ra li hevhatî be peyda bibe.